And some sisi o, and some sisi. As I said, they yet normal people they couldn't nipa. Abonafo nyina nso ku nipa bi. Na we na endro yala, endro da ya 1:35 p.m. awia kete. Wodamfo a chese osan wo nickname a ye friend Gigi pa timi de se kan awo opimfo ye masan de awo ne ba aka ho. Eso wo de twitwa ho kra afi wiase nyame pe enanim de kudie nti a wo pese okun obi opimfo ene ne ba abayoa ana se ye de afa na so se on se maame ne ba no ana so obi na asoma no ena ono nso edi ni dwuma na ye kire mu a enchiremu kire se abodamfo Gigi wa bodam 2 years nie 2 years ena na bodam ahya ase na ewia kete 1:35 p.m. ena opimfo ene ne ba etwem wo market a omo kom baby ena bodamfo ehu omo apɛ osi so na menta mo ende ene America de jai bodamfo yi ta mamia ne ba wa hwɛ pimfo a wo tremika no sankuta abaywa beye 4 years 5 years abaya okuta no na omo dwane pa dwane pa na mami beti bi dwane na chese ota omo ma ekodu be pepe so bi a mami no wontini hodi ni breath a obeti bi dwane bi ntini wogina aye etoya gota bi wo ho no mo chese wo to nti wo hu se bodamfo no nsu dremika eba ne omo so no try se o konechi a one ne ba ni nyina chese gota ni nsudu a wo mu nyina ekokowura gota ni mu yese awreho sempa na bodamfo yi edu anka mi hu se bodamfo de ko tawa wo hu se bibi yi a osesa na adwene science sesa na osan na chi ko na so we de ampusu bodamfo yi kura ba ko se wo tua so ekokoto mo gota ni mu a ode sekan ewowo mu ewo gota ni mu chese opimfo no ne ba ni nyina nti se nye nkrofo a etwem ena try gidigidi ko rush ho no mu a chese omo koji mami ni ne ba de ne ko hospital omo ko hospital na chese nko betwitwa omo kra wo ho no mu nyina na so ni nyina echi na omo de mami ni ne ba ko hospital ni nyina echi no ankwa akosi aga esanse omudu hospital ho no na fofia to ata mami pimfo yi ene ne ba abayoa no ahwea omo nkwa chese arho sempa omo ahwea omo nkwa ya na we ena market ofo esemwo wo Gigi saasem we nko ade ye nja wo ma wo livida obi pimfo so wonye montafo so wonye mahe watimi de sekan ekumami ene ne baba na chese wo a wo ye bodamfo no wo pese wo tena biase edide no nipa ono ye nipa papa no mo wakunu ene na nne de ye nja wo say this is not the first time a wo ye saa de ewe enti ene na ye bepe type na ya hyewo enti ene wo mo ebo mo de dry mo sa show bodamfo yi mu na omo sa show bodamfo yi mu no mo de type bu on so te say ye hye am robbers no ene ne jai we di kerosene begum na we di petrol gum na we di chese kan show pia mo de begum so de gum dia na chese ye dum asem no nti ene mo show ja tu mu ane se ye de hye bodamfo ya ye friend Gigi a o ma hye ne dwere be chese wono nso ahwere ne nkwa chese enya asem keto na posifo be mu na posifo bi sa se adenti na mo ye sa san se wo mu se bodamfo na ye sa wo hwe bodamfo enhwe ni so bra enje ni enunya ba ko se kra se wo amofe de amofe kwa de oni bi kra no ase aboda maka enye na aposifo ba na mo se adenti na wo se omo hye bodamfo na nkesa so omo de bodamfo ne bre omo police fo no na we na ebi mu ebisa se mu police fo yen fa bodamfo mre mo se bodamfo no aye se ekunipa na wa ba be je no ye dane ye hu amaba be ka chen se na adwen ye mentally disorder enu nti na oye nti na ni na ho eno ye na mase ye ja na maba abe nanti abonten so abe twetwa nkrofo akunkum nkrofo saa enye ni edi kan ni na cha se wedi kan ye bi dada omo akwa kan ankosi aga nti na say this time around ene de enya de omo de imra na ebema aposifo omo ankasa de imra na be hye omo nsem a
just send ya me kan kan no omahye bodamfo no so yaya pepe senia omo pe no enti opemfo no ne ba ne de omahwe omo nkwan yaya just ebusuan so edi awerho kese pa endra wie ya ye am awia kete 1:35 p.m. ena bodamfo gigi obo omodia edi saa nyina mransam ya ono nso na me adom waji bi pay ya hye no se ne se pepepe na apemfo ne ne bei ye de omo akwakoto mo kire ye hwehwe ebusuafo ama omo ababe ye the necessary part of what a family should do no and also omo guso a omo ye na chese akola 5 years ene mami ya wanyema a chese utinu se akakakra na wawo wahwe ne nkwa ene ne unborn baby no ene ne ba chese ono nso enya 5 years omo nyina ya mutu omo adwan ne insamaifo a eya rekosem papa eya na manfo bebre pi na kase abonanfo eya nam krom no enye wonum nyina na aboda bebre na eye sakawafo a omo hyeda yo omo ho so omo aboda mo ne nam ho a se de be akofo behu so guy ye ni mo no waboda wane nam ha saa de bi one nam ha waboda mpa one nam ha na aboda no e serious ba nso be hwehwehwehwe mu no ana dudu a uhu bebi okoda ana adechi ana waba se waboda mo be hwehwe mu na bebi onam kura no yesa wu na uhu ni so ye boda mfo oba besere waduane ni sika ema wo mani bi no wo be hwe mu no kura ni sika na ne match ode mu wo obusuye mu kura obi ensi sa ma hye ni bida ebi nso sikaduro for ye occultism omonso ekeka yetimi ye boto se bodamfo anase ni freni eba betna nipem market places anase a very open public places ebetna tna hono mo stress rade a chese eno nso okwan ye omonso omode faso edi nyankrofo edi eyo rituals eno intina ebi mu ka se senia bodamfo no etimi ewowo opemfo ne ba abayo 5 years no ebetimi aba se ebia na oka sakawafo ehu ana yahufo ehu ana se okotfo ehu waye no ho ahyeda ye no ho se bodamfo na eduru mre se so ye sacrifice na odi aba besi opemfo ene ne be su sa se ebia ye bisa se omope obi a wanyam ene akola ushabe 5 years wageji antu onye bia no na sese woye na ne mre etimi so na ono so etimi echele ni sika ebi opeso onya sa na amanfo bi mu keka se abonanfo no wo mo hwa onye real se aboda na emo bibi wo payo nti na waye no bonanfo de ababetena because 2 years here I just say enhye dan ye yi sa ye bibi nti waye no sa na etiefo nia mede abremu ni meja mu esi anamidia ene akosua popua ansa aka Queen Fidi apa koso na subscribe to your YouTube channel na follow your Instagram Twitter ehia me papa na Facebook meja comment your comment sections ni na maye fefe ne wadwenche efa asemi hu medamase makram da sene message